name is Penelope. I'm from Sekanga. I always listen to the FM because the FM rocks. My name is Polly. I like to listen to the FM. To the FM is rock. My name is Miriama and I'm from Ba and I love listening to the FM. Ni sambul binaka. Se ko ngo na Vakaleleka ni nonda tuku na mbongi ndai. Sabaka salata na Vice Chancellor ni University ni Devani Pacifica, Professor Paul Aluwalia, me pakadingu mai na nona itutu, ena kena nangarabi endo na bibangangai, kina sona kai kila kasa meteki kina. Bete kitiko Professor Aluwalia, ni aboroka sona lawa ni nona takataka. Wakanditaka na FBC News, nindo na mbosi ya kayado na mataka ni kuwa, karra mbosi kina na lewe ni committee ni USP, ersandua bata menangarabi na bibangangai ongo. Kila kasa mitaki ni abogado so na takataka pa muto o Aluwalia ena beka boilabo ni kornibuli. Sibe ni tulun raw ngoni buli kay nagas ni buli ena kornibuli ni buli tordake na University ni Devani Pacifica era pagarete ke kundu ni kuwa ena laudala campus e suba. Ngoe na non toko na USP Vice Chancellor Professor Paul Aluwalia era pagarita kana pagarete ke kundrongo na non rangandreva mena bengara bitinga Professor Aluwalia kame pagadingui na Pro Chancellor Winston Thompson e pagarita kana matambosi ni USP Staff Union ni rotoko na tinga na non pagarita ki kunru na ngoni buli me bakani oira ere nakilebu ni tiko na korni buli ya nuinde Professor Aluwalia ni na toru bagi babinaka na bibangangai me bakani sa pagadingui tu e na ngaunungo. Na company na Paradise Beverages e sa Vakaleleka na ngauna ni nona takataka. Salamuriti nga na lenga po ilabo e so tabiti kumembalata na matiyong ko na COVID-19. Tuna kaya naman hindi ma expensa ni ngauna se tawto ko tukina na bingarabi endo ruan na milyon ni nakatini na biya era to warutaka e na biyambaki. Yongo e sa lili may e na kaya nongo. E kurin ni sa Vakaleleka kita langa na non riyaw ni takataka na kaya na panan raw ruas nga bulo na tamatakataka e na buku ni lenga kongo. Kina gito, e bunga na bebe sawer lago duruma na daung gito e na nonda banua e na kena sanga itu nga me tau toko tu kina na itu bagi niango me baka ni beauty ko na baka tambu ni baka songo ni bata me balata na mate ko na COVID-19. Ngoe bambimbi vero tu na nonda mata timilo abitu e na bugu ni kena sanga ni baka dortiko na baka ko yango bata. Era marutaga na non randau kempa bata e na bugu ni bebe kailonga ngataki membaleta na beka er lago duruma e na ngauna ni bako ko yango. Mai da bekir na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kene kuri erona na semana seseni na Radio Fiji 1 Kerembula FM ni pakadingu naka. Bulare ya na vango la tila tarelau au daptu mana korbatura on tawaran na kino ele na samta konrobe to talita kana warang wali na Bula FM ira kina serap kena mutak vaka do matagreden Bula, na hako derste au batiti ko toka au talita kana barong na Bula FM na banduan stere. Kalau minang kita tawasan, betapuan tu warung na Bula FM, lepas tu ada sini. Bula FM, number 2 NSR.